дар ин дарс нуқтаи байни ду нуқтаҳоро меёбем. Яъне ба мо ду нуқта дода мешавад. аз осон сар кунем. Масалан дар инҷо богирем як нуқтаи А гирем А ва дигар нуқтаи хати рост кунам нуқтаи Б. аз инҷо мо координатҳои инҳоро медонем. Координати агар ҳар як катакро 1 сантиметр гирем, ин хати координати y ва x. Яъне координати ин нуқта чӣ мебошад? x-аш 2, y-аш 2 ва дар ин бошад як катак агар 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Яъне x 10 ва y-аш 2 мебошад. ду нуқта дода шуд. Нуқтаи байни онҳоро барои ёфтан як хат кашем, як хати рост, яъне барои осонтар дидан як хати рост дорем. Нуқтаи байниро ёфтан як роҳи осон мешуморем. чанд катак дар инҷо мебошад? дарозии агар вай кунем 8 сантиметр мебошад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 квадрат аста 8 сантиметр мебошад. нуқтаи байни онҳо, яъне нуқтаи байне албатта ки чанд мешавад? 4 воҳид, 4 катак, 1 катак, 2, 3, 4. нуқтаи байна ин мешавад. яъне ҳисоб, яъне хати рост ки аст, дидан осон аст. чӣ мешавад нуқтаи байни координаташ? 4 воҳид, яъне 6 ба y, 6 ба 2, нуқтаи байна. агар мо ҳам хати меём ки вертикалӣ дошта бошем, фарз кардем як хати вертикалӣ дорем ва дар инҷо кашам, як хати вертикалӣ дорем ва нуқтаи байни онҳоро ёфтан мехоҳем. барои ёфтан чӣ кор мекунем? биёед ду нуқтаро ҷойгир кунем. ин нуқта чанд мебошад? x 1, 2, 3, 4, 5, 6. x шумо 6. ин нуқтаи А гирам ина 6 мебошад. y-аш чи? 1, 2, 3, 4. 4 катак боло 6 ва 4. нуқтаи поёние ҳам агар ман Б гирам, дар Б x-ҳои вазна мешавад. бибинед 6, яъне минус 6, бахшиш минус 6 дар инҷа мешавад. минус чунки тарафи чап минус минус 6 ва y дар инҷо ҳам 1, 2, 3, 4, 5, минуси 5. нуқтаи байна координаташ катакҳо агар ҳисоб каравем 1, 2, 3, 4, 5, 4 поёнда паем 9 гуфтем. 9 агар катак бошад, нуқтаи байна чине 4 ним мешавад, яъне нуқтаи байна дар инҷа мешавад. координати ин нуқта чӣ мешавад? x иваз намешавад минус 6 ва 4 ним, яъне дарозиш 4 ним мешавад. аз рӯи координат гирем поён минус 0,5 мебошад. ин нуқтаи С, нуқтаи байна. яъне аз рӯи агар система координат дода набошад, мо агар хоҳем ёбем нуқтаи байна, мо дар асл чӣ кор кардем? барои нуқтаи байна ёфтан дар инҷо y-ҳо гирем, x-ҳои ҷамъ кардем ба 2 тақсим кардем. хеле карда мешавад, яъне 10 ҷамъи 2 тақсими 2 ба 6 баробар мешавад. яъне ҳар дуюмро ман ҷамъ кардам тақсими 2. дар инҷо ки дар ин дуюм мисол x-ҳои вазн y-ҳои вазн мешавад 4 минуси 5, яъне 4 ҷамъ кунем минуси плюси минуси 5 тақсими 2 чӣ мешавад? минус 1 минуси 1 тақсими 2, яъне минус 0,5. дар инҷо дида метавонем. ин албатта ки осон хати рост аст. агар мо хати диагонали дошта бошем чӣ кор мекунем? бояд система кашем хати диагонали. агар ман фикр кардам ки ду нуқтаи ихтиёр дода шудааст, якта инҳо дар инҷо ва ин нуқтаро чӣ ман А гирам. система координат чанд мешавад? 1, 2, 3, 4, 5. координати А минуси 5 ба минуси 1. координати ин нуқта ҳамин аст. ва як нуқтаи ихтиёри аз инҷо гирам, нуқтаи Б. нуқтаи Б, координати нуқтаи Б чанд? 1, 2, 3, 4. 4 та меравад. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 та агар хато 6 ката. яъне нуқтаи байни ин ду нуқта ёфтан
بیاین خطهای رو پایواز کنیم. یک خطهای اگر پایواز کنیم نقطه برای بین یافتن ما چیکار میکنیم؟ خیلی که در پیش اگر خط راست بود x و اگر هوریزونتال ورتیکال بود ما چیکار کردیم؟ 2x رو جمع کنیم تقسیم 2 2y رو جمع کنیم تقسیم 2 در اینجا همه خیلی میشود. بیاین کار کنیم x های جمع میکنم در اینجا x هست 4 نقطه بین m نشان دهیم نقطه بین بگذار m باشه در یک اونجا 4 جمع مینوس 5 تقسیم 2 این x هست y هست کوردینات y هست 6 در اینجا 6 جمع مینوس 1 تقسیم 2 یعنی اگر ما اینو حساب کنم کوردینات ایمان چی می شود؟ مینوس 1 تقسیم 2 یعنی مینوس 9.5 اینجا 5 2.5 یعنی x مینوس 9.5 y 2.5 یعنی تقریبا چه که از من نقطه موندم در همینجا باشد m یعنی m در همینجا کوردینات m در x مینوس 9.5 در y 2.5 یعنی سیستم کوردینات نداده هم اگر ما کار کردن خواهیم نقطه بین رو مثلا فکر کردیم که با من نقطه دادگیه یکون سیستم کوردینات نیست 3 و 4 و نقطه ب چی به برابر موندم نقطه ب کوردینات نقطه ب چی می شود؟ اختیاری اگر گیرم مثلا مثال گفتگه مینوس 4 شود مینوس 5 و مینوس 6 بگذار مینوس 6 دو نقطه است نقطه بین اینها رو یافتم من چون فکر کردم فرض کنم نقطه بین اینها m باشد برای x و y کوردینات آنها رو یافتم ما x های اینها رو جمع میکنم مینوس 5 تقسیم 2 این کوردینات این نقطه x می باشد و y هش 4 جمع مینوس 6 تقسیم 2 اگر این رو ما ساده کنم کوردینات نقطه بین به چی برابر میشد 3 جمع مینوس 5 مینوس 2 مینوس 1 و 4 مینوس 2 مینوس 1 یعنی اگر مثال گیریم مثال در اینجا دیدیم اگر به سیستم کوردینات هم دو نقطه اگر داشته باشد نقطه بین آنها رو ما یافته میتوانیم